snimku i klikaš, vidiš. Korner, slobodno. Tako nešto slično. I onda ti ono izbaci a to je druga stvar. On nosi pušta, onda ima... Gol. Pičku, mat! Ide! Gore će biti jela. I najgore. Da, slijed. A svečano će mi biti kako stali. Joj, probaj se. Joj, vidiš točno da je... Ali su lijepo odigrali, lijepo su odigrali. Ja sam ih pisao tonu papira, već sam se papirao, mogu sam papirati. Subotu sam bio vani, malo sam pod nekako mu je voda pobjegla ili je nekoga takla među vremenu. Nije. Sudio mi onaj Frković. Ovo je tanki. Salat počne. Vidjelo se. Niko. Skama! Šta? Kako? Znam sve! Znaš šta, trebalo sam šivat, ali... Najbrži svjetski strelac. Ta lopta je dugo, takav je probila. To je nešto među vjeruj mi. Nema, Gdje je? Bio je offside, ali da je išao ovaj bek ovdje, za sedmaca. Ne bi, ovdje. Dobro, nisam vidio. Vidiš, ovo ne valja.
je pukrio, još se mali dobro bacio. A nije golman kriv. Kako su opasni na kornerima, strašno, naši. Pa evo, imali su 3 mrtve prije na kornerima. 3 mrtve. Kaj jebote, zaustavljaju više i to. Vidiš to je lopte, roka iz prve pozicije izvore. Aj, ovo. Ne voda, šta nije roka iz prve? Ili ideš na Evropsko prvenstvo? Kad je? A iću 2-3 dana ranije ono. Šta će? Mance, Mance, Damiš i Život. Stopera, mora jedan stopera uzeti. Bravo. Sasvim. Uš. Ja. Bravo, Bar, dobro.